Kromjale ELITETV की स्पेशल टॉक अखनबा नैनबता म्याम तरा मौचरी मरुना ngasi अखुना पुजरलिबा टॉपिक असि मणिपुर दा लेरिबा ngaगी पोथोक सिंग असि मसिदा वैल्यू एडिशन कमाइना हापकदगे हेना मगुल लेहंगदगे पोथोक चाथोक कमाइना हेंगलनगदगे हाबसि मतंगदा कोइ नैनगदबनी हिरमसिगी दमक्ता नैननबा कोइ हजे हजे मुंबई की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन ICAR दा कोइ PhD स्कॉलर तौरगा लेबा कोइ की SOIBAM NGASOTTER मासी उनरकांदा कोइ कमाइन तौना मणिपुरसु ngaगी पोथोक्सी यामना दरकार ओइबा दुग मपानदगी याना पुसलकपा हैदराबाददगी पुसलकपा नुमित 9 चंगदना ट्रेन दा करिदा लाकपा मयामा फ्लाइट दा लाकपसु यावे अदुना ngaगी पोथोक्सी मरां काइना पुथोंगनबा हजिक्सी मपालमदगी nga चांग पुसलकपा लेखिबा अदुना खोइ सिदैदा ममन यामना हेली योली योंदे हाबगी इशुसु लई मदु इमाइबेल सिंगना योनबा लेते फॉर्मसु लेगरे अदुना कमाइन तौदना मसिगी ngaगी पोथोक सिंग असि मागी वैल्यू एडिशन कइनो सि नैनसि मखोगी स्टूडियो दा कोइ ngasotter bu tara mokchari thank you sir ngasoda yamna khangje ningi si koi maroina value addition haisi karino koigi ngaगी पोथोक सिदा कोइना वैल्यू एडिशन कइनो मागी मगुल लेहन गदोइ सि करम हाइना योग कदोरिबनो अदुगा कमाइना वैल्यू सि लेहन गदोर हाइबो फम सि मयाम खंगनिंग बाइते सि वफम जे हाम थमियो ngasotter sir value addition हाइबदि sir कोइना nga the any kind of processing intervention ama tawpa matamda sir for example nga je fajana chamthoga fajana degutting tawraga descaling tawraga any form the cut tawba ko for example in the form of fillets kumba wagera steaks kumba wagera cj it's kind of value addition adagi manipur da nga ko tayam jane ko it's also a kind of value addition adagi fermented products ko ngari henta siju it's a kind of value added product so the ultimate goal of value addition be ngagi value je hengalan ba aduga akoina maje yolappa matamda hen income command generate tawgani khotkani je season is a value addition je aduga hujik ki oina India ki context di ko value addition jam darkar thai because developing nations gumbadadi akoi fish farming community de support tawba adaki more employment generation ko through value addition jam darkar thai ani khindise maruna khoi haji manipur ki ngathok chakthok haiba tai ko masi kyam na khone research work tawba leibra kyam darkar oi aduga khoi manipur si amana khoi nga chawal lamdam hai tare family da ana khoi nga gi darkar leiba si kyamuk leina chorakpa haji PhD ki scholar amona sig research work tawdi leibra kamai lebi ngasotter sir hujikan value addition lo je akoi institute jo research yam tawi ko for example ngari da jo akoi research tawi ai hana central agriculture university da keno ngari da probiotic potential oiba bacteria gumba ko thigalaga hena kamaina fermentation je kamaina enhance tawgani khotkani da ai hana jo research tawjirami ko aduga sigi importance se haiba taragadi keno aina hana jo hajagre fish farming communities gaigi ne ba ko moi kamaina hen profit margin earn to hangani moi de kaina da moina market the price yolakpa matam da nga de ko moi yam kana price to fetch tong ngam da dina ko through value addition moi je hen empowerment pp ba ko adagi hujikan ki consumer sing they are in need of variety of products sir kaina da hujikan ki fast paced lifestyle jina ke doge da mi sing je chak phong ba khote matam je lekselak trabni na ko moi je ready to eat ready to process food pamak pani na value addition gi through the gi akoi je chumba products in the supermarket gumba da jam yoli ujikan di Mumbai Kochi gumba da ai hujik lei ba Kochi da rei ba ko adu da supermarket sing jo dum ready to eat products yam yole tan bok ta ujikan sar ga wena packaging tor ga yoli dana khali lakthoga keno haujabadang ne ba kenam da mi sing je matam like selakram ni aduna value addition jam dakar thai sir aduga ma koina value addition to wai si koi marketing si jam darka oi ngasai ju pam bigre marketing jam maru bani haji ton ba koi ki fish production si samna habda koi ma pande ngau ta mackerel lakpa manipur gi oina su koi nga ton adagi leiriba pengba si koi ka hatare packaging toruga kokta da hap ka na koi the production dum yaw apki puthok pa chale aduga to yam na maru risina koi ki mapan gi lakpa mass production puthok ka da koi local gi puthok chari ba si da kenang khena ba samna da koi manipur sungai ne
sugar की factory कोई की sugar की factory तो कांदा लाइरिबा raw material सिंग जो मपान तक लाख पनीना सोंद पुथोइबा चीनी किलो मधुगा आदि मपान तक लाइबा चीनी किलो मधुगा मागी rate से price खेनरक बाय तारे माइ तो ना कोई की लाइरिबा marketing की मोंग सिदी कमाई तो मथुक तायन खली ngasotter सर मार्केटिंग जे हुजिकान value added product की marketing potential जे यामथीने याम लई सर हुजिक अइना हाना जो पंजगरे मीसिंग जे हुजिकान more केनो purchasing power जे हिंगलपनी न कमी आयाम हुजिकान लोई थबक तौनरे को अदुना मोइजे पैसा जो याम पाइनरे मोइजे केनो value added product लईबगी शक्ति दो लईबा मोइदा केना हमदा मोइ पैसा दो पाइरमनी न अदगी हुजिकान more and more housewives कइजे केनो मोइजु थबक तौबा होरमनी न मोइजु मतम लईते को केनो युमदा कुकिंग गुम्बा तौबगी अदुना potentially je yam enormous oina lay hujikan aduga especially cities urban localities kumba the upper rich class adagi middle class kumba de jo hujikan value added products sing je oina prefer tawna ba hawreba kino urban cities ta aduna sigi market potential je yam lay na khali sar अन अखोई की लेरिबा प्रोडक्ट सिंगसे हेना अखोई की मार्केटिंग तौबदा नुंगाइनबा हाय तारे करी तो मथौ ताय हाजि हाय दुनि वैल्यू एडेड सिम याम दरकार ओरे से पैकेजिंग बु ओरो अदगी डिजाइन बु ओरो मिसि उरकांदा अखोई गारी इशू मंगारे हेति चेदा युम पी कांदा एक जाने दबची पैकेजिंग तौर कांदा दि मयाम पामना बादुगा मतम कुइना सांग थंबसु या बादुगा इवन से कैरियर्स हाय तारे पुथोक पसिन तौबा से इम्फाल लगी से दिल्ली रा मुंबई कोलकाता का आउटसाइड अखोई अब्रॉड ता थाबदा सु दु मयाम थानबा पामना चानबा बम ओइरेदना स्वाइस दनि अखोई एग्जांपल हाय तारे को याम ना कोई एनी प्रोडक्शन सी अखोई nga si di अखोई जुम पामना चानबा कांगबु ने दु nga से तो याम मतमदा पृथ्वी के फम याम बदा nga से दुम चाने हाय तारे अन स्वाइस दा करी एग्जांपल करी बिदिंग बिले ngasotta सर value added product के example दे हमथिन याम रे सर आई केनो broadly ओन खरा हाइजा के को द मिन्स बेस्ड प्रोडक्ट्स अन लाइक मिन्स हाइबदी ngaje माजे करी ngaनु खंगरो ओनली मागी मीट पोर्शन दुदंग ले होगदोनी मागी बोन लथोखानी स्केल लथोखरनी को माजे ओनली मिन्स की फॉर्म ददंग ले होब फॉर्म दे मिन्स का वेब को अदुना मिन्स बेस्ड प्रोडक्ट कोने सारक पे यारी जे केनो सॉसेज काइना लाइक चिकन सॉसेज पोर्क सॉसेज दी हम ताबिरमनी अदो ngaगी सॉसेज तो दिखान हम कन डेवलप तौरी को अदकी surimi based products kind of like surimi heavy means to fajana chamthokra kanda ko cryo protectant season naraga preserve to thamade surimi ko webo ko surimi gi specialty je kaino habada ma je amthina magi taste amta legte ko smell amta legte adagi magi gelling properties am phajeba aduna ke dauge the imitation products ave imitation product for example shrimp analogs kumba crab analog kumba ko haidi ma je shrimp tinataba nga de sarak pa shrimp ko nga de sarak pa crab ko imitation product ne like gold da jo jikan imitate product yam like dana maina nga da jo imitation product yam thole aduna ke doge da nga gi low cost fish se ko hadana mincing tawraga surimi saraga crab shrimp ke analogs ha matam magi market price yam tina highly competitive market oina yonba yai ko adaki especially sumba surimi based products ki market se international market ne aduga mumbai gumba da jo yam restaurant da yam popular hoy ko sija adagi second class of you know value added products the battered and breaded products ana like sija koi coated products ana ju ko for example KFC ki chicken je mapanda coating torga fry torga yolidan adu the coated product ne bako adu ana nga da ju coated products so e jikan di for example cutlet oigera ko fish finger oigera adum da ju product lai jai ko sa adagi keno hujikan another trend namela e hujikan keno nga je kari ki form the sarga retortable pouches the pack torga yon mago for example akoi gi market amul milk tika je jo hujikan pack to in lai dana retortable pouches ta admaina nga ju thonga ga oina retortable pouches ta yon ba hore ba market ta international market ta jo adaki urban cities mumbai delhi da jo yam kana yon ba hore ko sa admaina atopa product khara ju lai extruded products kaina for example fish kurkure kaina koi institute ka CIFT the developed over product khara lai ko admaina to dena sir value added product ti makhan je मैं am lai gere sir
ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯝꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯐꯪꯉꯛꯇꯕ ꯑꯗꯩꯁꯦ ꯑꯄꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ? Sir, nutritional quality, first and foremost, sir, itself is a very nutritious product as compared to chicken वगैरह, pork वगैरह. Protein content almost 20% यावी in almost every fish को. अदगी fat content जो हम कन्या उदे अदगी it's rich in omega-3 fatty acids, EPA का DHA का हम enrich होई को मोइजा. अदुना itself is a very healthy product. In top of that, अपने value addition तो अपन मतलब fortification तो उपया होगा को. Fortification idea कोई ना extra minerals वगैरह, extra vitamins वगैरह, extra fat, essential oil गुम्बा incorporate तो होगा को. Value addition तो उड़िंग आइए को. अदुना मुझे fortified product category तो जो होंगे आई को. अदगी process तो अपन मतलब anti nutritional factors, for example histamines गुम्बा देखो. Especially seafood तो histamine यम याव को. अदुना process तो उड़िंग आइए histamine जे लगता होगा. अदगी target nutritional solutions है ना consumers की need की हिसाब तक या कोई nutrient को supply तो होगा है for example अंगांग की चीज़ और अगर दी है ना omega-3 fatty acids ना enrich तो भी मोगी product special infant food products kind of को माइन तो अगर nutritional quality जो हिंगा तंबे याई so ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ? So innovation जे हम मरु हुए उदिकान कहीं ना बता consumer सिंग जो smart हो रहा है ना तो मोजू खांगे कई product चाहे नो दो मोजू खरना nutritional profile मलिंग द packet मलिंग द का थारगा कई carbohydrate जाओगी कई protein जाओगी तो मोजू खांग बनी ना innovation जे constantly develop तो वक्त का था है वो product सिंग जे तो अदुना के दो के दा अकोई की lab तो जो कोई है ना innovative products करा साझा करे को for example sausage तो अकोई ना last year chitosan incorporated sausage and a cycle. Chitosan the polymer it's a polymer which can enhance the functional properties of products. Aduna adu incorporate to sausage hazagi ko. Aduga chitosan ki one of the main advantage है दिमाग fat से को मी अनोई बगई जे slimming product कोई ना जियो ले अदुना chitosan incorporate to कोई ना sausage hazagi अदगी sauce white product अना low temperature को low temperature vacuum pack product na amajusa jagi last year ko with incorporation of functional ingredients so samaina constant innovation amar dakar hai adagi hujikan packaging jo yam kana innovation lai for example smart packaging intelligent packaging ana ko packet mathakta tum indicator ama yaw gani ko haidi adugi indicator na color je change tor pa matam da si je spoil ho le chabe yaro kholar hoy amain ta pa yaw intelligent packaging to jikan lai ko adagi IFID tags kaina ga lai ko matak packaging matak tag aman apsal le dana koina phone da scan torga nga je kai dagi phagi bano nga je kan packing to gi bano karamba company na process to gi no pot bano si je lo ma yinya bagi jikan innovative packaging kaina ga tho bani na sum incorporate torga ko value addition da important role ama play to is ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯤꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯔꯁꯣꯇ? So first and foremost ahamba challenge processor amana thengna doi je magi capital cost ko value addition to matam capital intensive ya moi magi machines gumba leiba kanda for example nga je koina dry to matam mechanical dryer da kata hai magi small scale mechanical drying for example it cost approximately 1.5 to 2 lakhs ko adagi canning factory ama setup to na bahut na bada small scale adu a person requires at least 25 to 40 lakhs of capital investment ko aduna capital cost na koi ahamba major drawback amo gini adagi second drawback hai the quality assurance and maintenance ko jikan consumer sing je quality products pamak pani na koi ngari da ju yengo manipur da wrap tawraga fajana yonde da na ka packaging da company khara natana
aduna kadogeda packaging jo am dakar tai quality ama maintain to bam dakar tai consumer gi trust gain to bam dakar tai ko adagi supply chain management akoina nga je aina hana jo haijagi budo kino nga je ka aga packaging to yon ba matam da madi nga di yam thuna spoil do bani na magi supply chain do cold chain nama maintain to bam dakar tai ba adum do khara technological kai hai gini drawbacks da thing na khara lai gani sir kino processor aman ana an ba hujar pa matam di aduga makatana so far hozibada kogi success story me am lerangani mai pakhiwa me am hauji tongan ton ba koi hoi manipur ge su koi ngai ngari gain lere ba tongan to me am lere hauji si kogi any product fruit ki oiro kari oiro hati tongan ton me am kogi instant ki ge sem na ko to me am le dana haji phawda so far kogi fish product si gi toro kanda magi success story gumba haji research to ko no kari kari thengne ba le je seto ju thami Sir, I Manipur की top ओय बनी ना Manipur की context तो ना हाइजर रगे 2019 the Lamlay enterprise ना wangoi the situated ओय बको मुझे as a startup ओय ना हो जोगी बने कि ना राकेश थुमन थे मना को बनु पा मना को तो मुझे ना आम बता हो जोगी बकान ना मुझे only dried product योली को using mechanical dryer को अदु ना मुझे first year income जे only using dried product was approximately 3 lakhs rupees को अदो huji oina di moi yamna chakpat laba male because they have got funding from Central Agriculture University adaki atopa government organization na jo funding yam pija gre ko moi ja adaki moi huji approximately 11 to 15 employees moina employment pd ko adagi 60 fish farmers moina directly support the way through contract farming aduga last 2 years mamang da moi can product ani launch tau jagi moina pengba ga ngaton ga gi can product ko aduna moi gi enterprise se aina kan bada in a long term yam chakala kani khalisa yam so ba hum thami aduga khoi makha thanak sang jing si khoi lairiba sumba gi career oina aduga sumba gi professional sangni pam ba hai tare ko abagi aspirant hai tare mayam sinda kasotar gi ba kari message pibining ba lei thami sir anda maktada akwai gi aina tamjarakpa graduation degree bachelor's of fishery science and like sir offered by Central Agriculture University Imphal aduna aina sigi line ji da changjaninga ga di aquaculture oigera product development oigera ko nga da adudi angang gai je aina encourage tawning BFSC je as a professional course ona take up tawbagi ko adagi those who wants to start up as an entrepreneur ko moi han relevant experience kara tan bam da kartai aduna ka daukani have the akoi kochi the institutes ma'am like for example ICAR-Central Institute of Fisheries Technology and like adaki National Institute of Fisheries Post Harvest Technology and Training and like adu da han hands on experience kara training kara lauraga ko adi kamai na products in sagani kamai na quality maintain tawgani kamai na supply chain management tawgani si jahana fazana understand tawga startup ama oina hojaragadi yam khana gani sir okay yam nungai je kasotar tela matam khara pibi dana su Mumbai dagi aduga saruk ya bidana maruina khoi nga gi production sida kamana value added tawgadage aduga se mayamna pamna ba se packaging gi matang marketing gi matang aduga masida career rumina changning ba mayam sing da entrepreneur mayam sing da tawraka na sumba message ma pibi dana nga gi potoksi hena khoi si nga pamba state ama suni nga si amba dum almost sum thong kuding na chana da ba leite sai da puraiba manipur gi leiba sing si potoksi fazna khoi grading khoi gi dik tawdana cutting to ya any cm ya mayam tawraka na sida lomi sing da haitare hena fish farmer sing da chuba knowledge ma pibi bagi damak ta asotar bu anan thagachari aduga makata na su ton ba khoi sigi nga gi heram sing da khoi unara kanda nga sotar ga unara kanda hena khoi potok na ba at the same time value addition marketing matang si kan bona jage thagachari nga sotar makata ba any second ba khuding mak su mai pak pa oibu haitana khoi ELITETV makam thamjari thank you sir thank you so much kasigi dia adum ba khoi ELITETV gi special talk maruina khoi nga gi production sida kamai to na value addition to ga ge marketing to ga ha matang da hoji akhoi Mumbai ki Central Institute of Fisheries Education da PhD scholar leriba SOIBAM NGASOTTER ko nazare khoi makata na su ton ba field sing da habitai yel lobi obi ai any pigri obi ai letaga any khoi gi
तोान तोब पोल्ट्री है मैम से उनरकान हेना इसाना इसाबु थबक पिजरकान एक्सपर्ट्स मधुद फील्ड थबक तौरीबा तानदना हेना मैम खुद चाव पीना होनाजगे है थमजरगा व्यूवर्स कानब याथनीजरी पीनेबी